Poštovani gledatelji, današnju Zlatnu škatulju posvećujemo filmskoj radionici Kad se male ruke slože, koja je ovog ljeta održana u Tavankutu. Mladi polaznici, učenici koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku, na radionici su se medijski opismenjavali, učili o filmskoj kulturi i snimanju filma od scenarija do realizacije i snimili nekoliko kratkih filmova. Radionica se odvijala u organizaciji Udruge za audiovizualno stvaralaštvo Artizana, a partneri su bili Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Hrvatsko nacionalno vijeće, Udruga Inovativna mreža, HKPD Matija Gubec i Osnovna škola Matija Gubec u Tavankutu. Potporu su pružili Zaklada Adris, Društvo hrvatskih filmskih redatelja i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Tijekom emisije, snimljene na etnosalašu Balažević u subotu 16. rujna, kada je projekcijom snimljenih filmova označen završetak ovogodišnje filmske radionice, imat ćete prigodu vidjeti jedan od kratkih filmova, reportažu o priskakanju vatre, a na koncu kako je protjecala radionica. Voditelj filmske radionice, jedan od mentora i da kažem glavni u svoj ovoj priči je naš redatelj rodom iz Tavankuta, Branko Ištvančić. Pa evo, zamolit ću vas da nam ukratko opišete koji je u stvari cilj ove filmske radionice i da nam opišete, to je počelo ljetos, kako je to počelo i što se to odvijalo tijekom ljeta. Tijekom ljeta smo po prvi put organizirali filmsku radionicu koju smo nazvali Kad se male ruke slože, za djecu i za mlade koji idu u hrvatske razrede, u osnovne i srednje škole. I bilo nam je jako drago što se u radionicu uključilo 16 njih, 8 iz grada, 8 sa sela, tu iz Tavankuta. I naravno ima još zainteresiranih koji nisu samo iz Tavankuta i Subotice. Volio bih da u idućim godinama imamo i iz drugih okolnih mjesta kao što su Đurđin, Žednik, Mala Bosna i tako. Pokazalo se da ima vrlo talentirane djece koja mogu raditi izvrsne radove i mogu se filmski izražavati i da im je potrebno pomoći, možda osnovati u budućnosti nekakav kino klub u kojem bi oni mogli okupljati se i raditi. Mi smo s njima radili na tom, kako mi to volimo reći, medijskom opismenjavanju, znači da se putem obrazovanja filmskog i upoznavanja sa filmskom kulturom djecu uči o tome kako treba gledati filmove, to je prva stvar, a druga stvar kako onda raditi svoje vlastite radove, svoje vlastite filmove. I napravili smo nekoliko kratkih filmova, kratkih radova koje smo onda pokazali i evo, to je nekakav rezultat. Koji su, nastali su, da kažem, razni žanrovima, reportaža, igrani film, što ste napravili? Pa ono što je osnovno, to je da smo ih učili u čemu je razlika između dokumentarnog i igranog filma, tako da smo napravili 2 kratka dokumentarna filma, 1 kratki igrani film, napravili smo jednu reportažu, dokumentarnu reportažu, tako da shvate u čemu je razlika između pravog dokumentarca i novinarske reportaže. I to je ono na čemu smo ovog puta radili. Ima naravno sad i drugih kategorija za koje bi bilo možda malo previše sad s njima raditi, kao što je recimo animirani ili eksperimentalni film, ali dokumentarni kratki igrani film to je nešto što je možda najdostupnije i u čemu se oni mogu najbolje izražavati. Budući da je dosta bila velika posjećenost, ili u planu nastavak ove radionice? U planu nam je nastavak ove radionice, sve naravno ovisi o tome da ćemo biti podržani, jer sve to i košta, treba se to izorganizirati i to je nemali broj ljudi i nemali broj dana u kojem treba raditi i posvetiti se svemu tome. Kao što je jedna mala djevojčica rekla, nije to lako snimati filmove, to je teže nego kopati i raditi na njima. Tako je zapravo bilo i intencija naša da njih učimo o tome kako možemo imati i običan mobitel i misliti da snimamo film sa mobitelom, ali film još nije dok ne naučimo filmski misliti, dok ne naučimo filmski se izražavati, odnosno ispričati neku filmsku priču. Tako da bi ja volio da u budućnosti se ovo nastavi. Nadam se da ćemo imati podršku kao i do sada i da ćemo moći ovdje imati tako jednu malu zapravo filmsku koloniju. I kao što je svojedobno gospodin Zoltan Šifliš u vama prepoznao talent, jeste vi možda tu među djecom otkrili neke buduće redatelje? Pa dogodilo se to da zapravo, kako se to kaže, počelo ponavljati ono što se dogodilo meni
i Zoltanom, a to je da smo i ovdje vidjeli neke mlade talente. Recimo istaknuo bih Darija Vojnić Hajduka koji je rodom iz Ljutova, koji jedan vrlo nadaren dječak u kojeg sam tako reći vidio sebe na neki način. On je sada 6. razred osnovne škole, odnosno sada u 7. i koji je pokazao veliki talent za snimanje i za rad sa kamerom i već veliku želju da postane snimatelj. Nešto slično sam ja doživio u tom kutu kad sam upoznao Zoltana Šifliša i ja sam isto tako kad sam pogledao prvi put kroz njegovu filmsku kameru pomislio kako bi ja to želio raditi. I evo do današnjeg dana to radim. Eto, daj Bože da se rodio jedan novi svjetski poznati redatelj rodom iz Mirgeša. Bilo bi jako lipo. Ja sam baš rekao da nije samo snimanje kamerom, da pokuša razmišljati o tome, da proba napraviti svoj neki vlastiti film. Da proba razmišljati o tome kako da napravi možda nekakav dokumentarac u sljedećih nekoliko godina. Evo ti si jedna od sudionica filmske radionice Kad se male ruke slože. Prvo nam se predstavi i reci nam koliko imaš godina. Ja se zovem Katarina Ivanković-Radaković i imam 12 godina. Što si ti naučila ovdje? U stvari prvo nam reci zašto si se uopće prijavila na ovu radionicu? Pa prijavila sam se zato što jako volim da glumim i naučila sam razne stvari o snimanju, o filmovima i o glumi. A jesi glumila već negdje? Jesam, išla sam na dramsku sekciju Bunjevačko kolo. I ovako posle ove filmske radionice, jel možeš reći da si onako naučila nešto, da recimo možeš sad uzeti možda neku kameru, nešto da osmisliš možda neki film. Snimljeno je tu nekoliko kratkih filmova, na koji način si sudjelovala u njima? Pa u jednom filmu sam bila redateljka, a u drugom filmu sam glumila. Evo sad onda reci nam koji je to film i o čemu se radi u tom filmu. Tamo gdje sam glumila, to je bio kratki igrani film, tamo sam bila glavna uloga i zvao se Tajna drvene kućice. A kojeg filma si redateljica? Dokumentarnog Magareće godine. I o čemu se radi u tom filmu? U dokumentarnom? Pa o jednoj djevojčici, Valentini Ostrogonac, kako ona ide u školu na glumu i kako je pripremala predstavu. Evo sad samo još da nam objasniš što to znači biti redatelj filma, koja je bila tvoja uloga u tome? Redatelj filma, sam da smislim. Pa redatelj filma mora sve znati unaprijed i imati osmišljeno sve u glavi, ali pored mene bila moja prijateljica Vanja i ona je sa mnom isto bila redateljica tog filma. I onda smo mi tako smišljale kadrove. Znači ti si praktično neki, da kažem, glavni organizator, moraš imati ono u malom prstu sve. Pa, moglo bi se tako reći. Evo dobro, hvala ti i želimo ti puno uspjeha. Hvala vama. Ja sam Elena Sekulić, imam 12 godina i ovdje sam došla prvo da bi nešto naučila i jako volim kameru. Kao mala sam stalno igrala pred njom i nešto izvodila, a ovdje sam naučila kako treba da se snima film i kako treba da se to sve dešava u okolini. Ja sam tonac. Tonac treba da osluškuje, da ima prvo dobar sluh. Slučajno ako nešto čuje, odmah se sve zaustavlja i to sve mora da se ponovi. Znači ti si u svim ovim filmovima koji su se snimali, tvoja uloga je bila uloga tonca? Da, u jednom filmu sam igrala tonca, a drugi put sam šminkera bila i odeću, eto tako da smišljam. Evo ako se nastavi ova filmska radionica, vjerujem da ćeš je ponovno pohađati. Da, naravno, najbolje. Ja sam Marijana Gadžur, idem u osnovnu školu Matija Gubec u Donjem Tavankutu. Imam 12 godina, završila sam 6. razred. Na folklor idem već 6 godina. Vidjela sam kako drugi priskaču vatru, pa se i meni to svidjelo, pa sam probala i ja. Desilo se već jednom dečaku da je spalio svoje trepavice i obrve, ali se ne bojim jer nema tu šta da se boje, jer ipak to je sve igra. Bol.
Svake godine u Tavankutu održava se tradicija priskakanja vatre. Održava se uvijek ispred etnosalaša Balažević i uvijek se to dešava na Petrov. Momci oblače nušnju, također tako i cure. Momci oblače gaće, a cure sefire. Cure pletu pletenice i na kosi imaju venčiće. Momci i cure počnu preskakati vatru. Mladi priskaču kako bi se zaštitili od zla, bolesti i tako nekih loših stvari. Kad se završi priskakanje vatre, tamburaši dolaze i zasviraju kolo. Onda se svi uhvate u kolo i počnu igrati, bosi uglavnom. Jedan od mentora filmske radionice bio je poznati subotički redatelj Zoltan Šifliš, pa evo prije nego što nam kažete kako je protekla sama ova radionica, ja bih podsjetila da ste vi svojevremeno bili mentor redatelja Branka Ištvančića, pa da nas podsjetite kako je to bilo nekada, a kako je evo bilo sada kada je on, kako ste vi rekli, bio vaš mentor. Da, pa da, to je već bilo skoro više od 3 decenije, jeli kao mlad nastavnik došao sam ovdje u školu, a ja sam se već sada bavio filmom i šta drugo od tih sekcija da počnemo, sjećam se onda još bio direktor, da se setimo, Kujundžić Zoltan, verovatno ga se sećaju Tavankućani, i on je jednostavno prihvatio tu ideju, iako nije znao, pa ovdje nikad nisu radili filmove, pogotovo filmska sekcija, foto još kako bio, da kažem, priznata, no sve u svemu, sticam okolnosti, čak sam i postao razrednik Branku i me ovaj cilj bio da ih pridobijem. Sad mogu reći od tih, tada je bilo njih jedno 10 ili 15 koji su se javili u sekciji, najviše se nekako Branko zainteresirao, ali tu je bio i Tomo Žigmanov, to su svi sada već poznati ljudi. Doneo sam im kameru malo da ih zaintrigiram, ali meni je bilo u cilju, iako su bili osnovnoškolci, da razmišljaju u svojoj sredini, da te filmske priče koje će zabeležiti na filmskoj kameri u suštini izražavaju njihov neki lični odnos te sredine
odakle oni potiču. I za tako i Branko odjednom otkriva nekog berberina u selu, pa o njemu pravi film o dedi, o baki. Znači, tako treba da se počne i mogu reći da u suštini to je tako lijepo počelo i odjednom Branko počinje da osvaja prvo nagrade u opštini, pa zastupa Suboticu, pa posle postane prvak dva puta u pokrajini. Onda se već vidjelo da od ovog dečka će verovatno biti filmski reditelj, no sve u svemu dospe čak i u Pulu, znači u tadašnjoj velikoj, da kažemo, Jugoslaviji, na da kažem, značajniji festival i ovaj dečko tu iz Tavankuta osvoji tu nagradu i ja mislim da to je potpuno njega već onda ovako, kao kažem, se on opredelio za film, a šta je bilo bitno, ono što često pričamo da retko najlazi čovek, bilo kao običan pedagog ili u ovom slučaju koji dan danas pripremam mlade na akademiju i pored snimanja filma volim da prenosim znanje, da nailazite na jednog takvog dečka koje čitavo njegovo biće toliko bilo otvoreno, mentalno je bio spreman na potpuno tu veliku novinu koju je film značio i non stop je gradio sebe i mislim da čitava zajednica, vojvođanska kinematografija, treba njega da pamti. On je konačno zaslužujući, oslanjajući se na njegovu, da kažem, ambiciju i želju da postane filmski autor, stvaraoc, on je postao zaista jedan od retkih mladih, pogotovo iz ove sredine, koji u nekoj savremenoj stvaralačkoj disciplini, u ovom slučaju predstavljamo hrvatsku zajednicu i manjinu. Znamo da puno njih slikaju, plešu, ali biti filmski reditelj, ja mislim, to zavisi od uzvišenog, da li će takve talente pomoći i da li ćemo ih pronaći. Suština je da sada, kao da se vreme prošlo i sadašnje stopilo ovog leta, jer je sada inicijator bio upravo Branko, verovatno, i tadašnji taj filmsko-pedagoški rad je ostavio na njega dubok utisak, a to znam jeste jer često to evociramo i meni je drago da je on ovo pokrenuo, jer očigledno da ima tu odgovornu etiku da on je postao iz ove sredine i kod njega postoji izuzetno snažna želja da je nešto vrati ovoj zajednici. Ja mislim da je to izuzetno divna ljudska osobina, a pored te divne ljudske osobine on je i izvrstan filmski redatelj od koga ovi mladi mogu da uče, kao što sam i rekao, da često ja učem i od njega, u nekom smislu zovem ga u Zagrebu, reci mi, pogotovo u tehnici uvijek, ja sam to nekako već zaboravio, ali čak i na njegovim temama, na scenarijama često radimo zajedno, danas Skype puno pomaže, i pomaže da budemo permanentno u vezi, a on u suštini vidim da toliko je vezan za ovu sredinu, za Suboticu, za Tavankut, za ove ljude i po tome on je izuzetno redak. Ja malo znam takvih naših mladih ljudi, pa i on je već skoro 50, koji odu negde dalje pa se tamo dokazuju, afirmišu se kao stručnjaci, ali da nose u sebe skoro dnevnu potrebu, da nešto daju u toj sredini odakle su potekli. Evo, ja sam sigurna da ste vi ponosni, da nekim dijelom osjećate i vi, kako bih rekla, da ste zaslužni za Brankov uspjeh i dan danas ste s njim u kontaktu i surađujete, pa rezultat toga je i ova filmska radionica i pretpostavljam, odnosno sigurna sam da ste zadovoljni i odzivom djece, jer vidimo da ih je baš bilo dosta. Čujte, s obzirom da prvi put su bili stavljeni pred ovakav izazov, da se bave filmom, a inače film verovatno svakodnevno više puta gledaju na televiziji, ali da vide stvari iza kamere i kako uopšte napraviti film, mislim da je taj odziv koji smo ovdje imali izuzetno dovoljno povoljan i pogotovo ja očekujem nastavak ove filmske radionice, jer zaista onda ima smisla, kao kažem, bilo šta učiti,
ne jednom čuti dobro predavanje, pa zato je škola predviđena, iz dan u dan treba da čovjek sebe obrazuje, pa i ovu da kažem aktivnost, filmsku aktivnost, bilo bi dobro da svakog leta možemo ovdje održati i da stvorimo mogućnost da ovi mladi ljudi, ne samo iz Tavankuta, čak ja mislim da uopšte to je jako zgodno za uopšte Hrvate iz Severne Bačke, ovdje oko Subotice, jer ovakve sekcije ne mogu tako lako se organizovati. Ima prilično skupe preduslove. A s obzirom da u školama nemamo adekvatne sekcije, ja mislim da treba iskoristiti ove letnje kampove i mislim da hrvatska zajednica, a uopšte čitava subotička zajednica se obogatila ove godine sa jednom ovako savremenom umetničkom, da kažem, disciplinom, granom i ta kolonija možda će na neki način zaista privući toliko mladih da će i ova sredina na neki način biti isto tako ponosan na ovu koloniju koliko sam ja ponosan zaista na Brankov uspeh i hvala Bogu da mi je dao tu mogućnost da ima čovjek takvog jednog đaka pa posle saradnika, prijatelja, kolegu.